vodim vas na još jedno uzbudljivo putovanje u Slavoniju i Baranju. Čeka vas još jedan novi vlog, puno iznenađenja, puno prekrasnih lokacija i novi IB cooking show gdje ćemo probati sve moguće delicije i vidjeti šta se skriva u čarobnoj Slavoniji i Baranji. Pardon, Slavoniji i Baranji. Vidimo se. Prva destinacija na kojoj smo se zaustavili je državna ergela u Đakovu. Ergela u Đakovu osnovana je davne 1506. godine, što je svrstava među najstarije ergele u Europi i govori o dugoj tradiciji uzgoja konja na tom području. Upoznala sam prekrasnog ribicanca po imenu Đuro, odmah smo kliknuli na prvi pogled i dogodila se velika ljubav. U prekrasnoj Đakovačkoj katedrali prvostolnici Svetog Petra u Đakovu o povijesnoj važnosti katedrale pričao nam je kanonik Luka Strgar, a ja sam zapjevala i Ave Mariju, jedno od najpoznatijih Schubertovih skladbi. Marija, gracia U prostoru ispod nadbiskupskog dvora, neposredno uz Đakovačku katedralu, smješten je podrum u kojem možete kušati poznata misna vina vrhunske kvalitete. Zaustavili smo se na OPG-u Bijeli Gusak. Šta tamo ima? Jedna predivna priča o domaćim likerima i rakijama, prirodno uzgojenim ekološki uzgoj, i tamo su nas dočekali Emerik i Ivana i naravno počastili nas. Đakovčanin Franjo Vinković bavi se drugim najstarijim zanatom na svijetu. U Hrvatskoj ima samo 7 kolega, a bez njega ne mogu ni biskupi, ni Ministarstvo kulture. Kuća Dide Tunje. Malo smo ogladnili i svratili do restorana Kuća Dide Tunje. Tamo nas je dočekao gazda Jerko sa svim mogućim slavonskim specijalitetima. Ivana, evo, bogat stol smo, ili pošokački, kako bi mi rekli, trpezu, priredili za tebe. Imamo tu od predjela slavonski čvarci, pašteta od čvaraka, sir kajmak, svježi kravlji, slanina, kulin, šunka. Onda za glavno jelo ćemo šaran u rašljama iz naše rijeke Save. Onda imamo ovdje 4 lungića po kojem smo mi poznati kao restoran Kuća Dida Tunje, punjen sa kulinom i šunkom. Zatim evo malo smo i modernog ubacili, biftek steak na kamenu i za desert ćemo imati tačke sa sirom, trgance i knedle sa šljivama, tačke sa pekmezom i široke rezance sa makom. Nadam se da će ti se svidjeti ovo što sam ja priredio za vas. Ivana, imam jedno iznenađenje za tebe. Ja obožavam iznenađenje. Ja bi tebe naučio, ako nemaš ništa protiv, učiti slavonske tačke da znaš napraviti kad se vratiš u Zagreb, da ti ostane u sjećanju Kuća Dida Tunje i da pamtiš Kuću Dida Tunje po najboljem, a po čemu ćeš pamtiti? Po tačkama sa pekmezom našim domaćim, od šljiva. Idemo! Ja sam za! Tačkerle su kuhane, spremne. Evo, ovo što si ti, Ivana, umjesila. Dobro, da li procijenim dobro? Malo, da. To je moja baka radila tačkerle, ja sad se sjećam. Ljudi, ja radim prve tačkerle uz vješte ruke master šefa tačkerla. I to je najstarinski recept od Dida Tunje i prije Dida Tunje. I prije Dida Tunje. To je Dida Tunje nam slijedio. Je, od svojih predaka. Evo, kak ti serviraš? Ajde pokaži. Pa evo ovako. Staviš jednu pored druge. Dobro. Evo smo malo zeznuli. Nema jedne. Pokričani smo.
I sad još 4 komara. možeš, Još ide mogu u gore porciju po 4 4 i još... I maline ako hoćete. Da, po Ja, želji. I po želji i po šećeru. Da, i po šećeru. Može biti, na primjer, i smeđi šećer, ako neko baš neće da posluša. Može. Može biti neki preljev, ono. Može. Evo ga, ja ću staviti malin. Ivana, pa ti si baš prava kuharica. Ide to tebi? Baka je dobro odradila svoj posao. Jes? Super. Ja sam gledala dok sam bila mala kako ona to radi. Lijepo. I naučila me te slavonske specialitete. Tako Evo. da me ovo baš podsjeća. Evo, hvala ti od srca. Hvala tebi, Ivana, Što si podijelio što si ovaj htjela recept. naučiti napraviti prave slavonske tačke s pekmezom. To ću ja prenijeti na svog sina i tako. ide to Može, dalje. bit će mi drago. Dobar tek, ljudi. Dobar tek.